Reloh generasi Aceh lon sayang layang korban ngon game Cina muda-mudi lale ngon permainan nyana ke program awal luar tapi rekan begadoh lam dosa tipu daya Cina betanyo kerja program Yahudi judi dungkalahe contoh lam HP kanyata medan tahiro rugo sino ake generasi rule agama tak sayang tak cinta Islamnya tak jaga behanco dipero melabongan dosa reloh generasi Aceh lon sayang layang korban ngon game Cina muda-mudi lale ngon permainan nyana ke program awak luar tapi rekan begadoh lam dosa tipu daya Cina betanyo kerja Islam nang syariat menemat getanya dumna besalan tarukan di jalan yang murka menghana tapako palau bajino masa rame di pengaruh gadongan game Cina tapi rakan begadoh lam dosa tipu daya Cina betanyo kerja.